kopo le bogantate modimo wa ka ene a ntlisitse lefatsheng a tseba ntshimologo le bokhutlo ba me ke mo leboga ka maatla le tshireletso ya gage a entse nako e fetileng go tloa boseng baka go fitlha ka lona tsatsi le legolo le la ka la dithabo tate modimo o ile a ntshireletsa bonnyaneng gareng ga malwetse gareng ga mathata ke mo ke godile ka jeko ke mme ke kopa ke tsene gannyane go ya go lesikeng la ka ke bo ke leboge mamaka yena bileng a nna le lerato le legolo go nkgodisa morago ga lesola papaka o ntse re go tloga ke le 22 years ga nkgodisa e le ga papaka a kgaogana le rona ka April 1998 go fitlha ka jeko a ise ke rile fateng sete ntse a ntlhokometse gore ke fitlhela go nna mme o maikarabelo ya ka ene ke utlwa botlhoko ka jeko ga ka ena nako ke bua yana ke thabile o ka re ke be go kgonega ka tsosa papa ka moaleng a tlompona gore ke fitlheletse mo naeletsa gore ke fitlhe mo teng ke bua gape ke gopola la butaka o ke seleng ke kgaogana le ene se ka monate ka botlhoka le 2003 ha tlhokofala ka re ka ba phela lene a ba bona go tla botlhoko ka re bana ke ka jeko ha bana malume mara ke a itse gore modimo ene ke ena itseng tsotlhe tshimologo le bokhutlo ke tsena mo lenyalong la ka ke tlhalosa ka lona le ka re khutwane yene ya ntse reng ke le mme khutwane ka jeko ke kopane le yene ka ngwaga wa 1997 ne ke le ko Bethany Travel Office e se khale ke bereka ko teng ke hirilwe ka March ka kopana le yene ka May ona tlile ko office nya rena a tlo batla proof of residence ke mo agreeleng me ke mo teng ra fana di number a le ka go mfounela ka kra accident ra lose contact by August ka admitiwa ko refimete ke krile accident mo baseng ampatla go fitlhela a nkriya ra kopana o ile a tsamaya le nna ke di treatmenteng mo accidenteng eo a tlhalosa lerato la gagwe ne ke le bona le nna ka fetsa treatment a fe ya rona ya continue go ageng lerato la rona go na le ditsala tse di botlhokwa tse di lebogang ka jeko tse di tsweleditseng se diragalang ka jeko ra utlwana yalo ntse re tsamaya fela yalo gantle fela ka nako ke ga bereka mo Rombas mine o nthatile a sa bereke ke ntwe ke ratang a senyegelwa ke mmereko ko Rombas ra nna ntse re ratana ka rontse ngwaga tse 3 to 4 a sa bereke ntse re ratana ka the year 2001 ka di 13 ra blessiwa ka ngwana wa mosimane o montle o re mo ratang thata ke imeleng kana a ntse a sa bereke ke tshaba bogolo ba modimo ke sone se ke thomileng ka go leboga modimo ka re modimo o na le matla ene wa go lwanela ene wa succeed ha o kopa modimo wa go araba ene wa go o nkarabile ka ineleng ka bokhutswane ke gore ineleng mo moreneng go ne tsotlhe tse re di achieving ke because of modimo ha se motho ha gona sepe se se fitileng ga se le role kapa eng ke modimo wa khubama wa rapela wa bua lene wa go o tla fela pelo marene karabo tsa hae di teng o ska fela pelo ra tswela pele ntse re utlwana yalo la itse mathata mo leratong re kopane le one le rona magolo la mannyane mara ntse re itshwareletse ka ntate modimo ka 2003 ka di 28 tsa September ke ga re blessiwa ka ngwana o montlentle wa mosetsana ke mo re boneng gera mitsa o nthabetse bana ba botlhe ba ke buang ka bona ha ke re bogolo ba modimo ke a botshaba ke ba September difference ya bona ke 2 years